салом алейкум тамошобинони гиромӣ. Ака ҳар ҳафта оиди ҳар рӯйдодҳо ва ҳар ҳодисаҳо суҳбат мекунем. Баъда комментария ҳатман фикротона бинависен ки дар ин бора ё ки дар ӯ бора чӣ фикр дорем имина шумо ва ин чизорам суҳбат карда дар барномаҳои дигар фикрҳои беҳтарина ягон тӯҳфа метем бисёртар ба мисли мукофотпулӣ, так як ман дар Лос-Анҷелесам намешава ягон хеле дига падаркари карда, фақат пулро карда мешава. Ҳафтаи гузашта барои тоҷикҳо бениҳоят ҳафтаи вазбин буд, чунки як амали даҳшатнок дар Москва рӯй дод ва дар ҳамин амал шаҳрвандаи ҷумҳурии Тоҷикистон даст доштанд. Бале бисёриҳо менависен ки ва ё подстава ва ёра подставит кардаям. Фикр мекунам ҳамин чиза ҳозир ашда обсуждат кардан дар кор нест, барои ки ҳамаи мо дар Россияем, ҳамаи мо дар Россия кор фаъолият мекунем, ҳамаи мо гуфта шумо дар назар дорам ва ҳозир ҳамихели суҳбатҳо, ҳамихели комментариҳо, ҳамихели чизо дар шабакаҳои иҷтимоӣ, дар Телеграм, дар WhatsApp метавона ба сари ҳар як тамона ягон мушкилӣ биёра. Чӣ хеле мушкилӣ? Фикр кунем ки ҳозир шумо рафтисен ягон коргари мақомоти полисии Россия меқаба шуморо ва документотно тафтиш мекунад ва бисёриёро отдел бурдесан дар уҷо 5-6 соати очередь месан за того, что очередь бисёр 5-6 соат то 7 соат мекашад, документошно тафтиш мекунад. Кадоме ки регистрацияшон да проблема доранд, кадоме ки хай ҳуҷҷатошон да проблема доранд, мисол ай кор мехапаншон ва ё гастивоӣ будагиян, ҳамвора депорт мекунанд. ва бисёртар гуфтес ҳамо бародаро ки телефонорам проверка мекунанд. Телефоноро яъне медороян Telegram та нигоҳ мекунанд, медороян WhatsApp та нигоҳ мекунанд. Мумкин ки Instagram там дороян, барои ки мебинам VPN дори. Ҳамин чизо метавона яке высказываниҳои шуморо, суҳбатҳои шуморо мебинанд оиди ҳамин теракт, оиди ҳамин чизо метавона ягон мушкилитон ба сартона биёяд ва итак вазъияти худмон хуб нест ва ин бояд боратар мешавад. Барои он бародаро аз ҳаматон хоҳиш камтарак дар вақти ягон чира гуфтан, ягон эътироз кардан дар комментариҳо, дар чизо илтимос худдорӣ кунен, аз ҳаматон хоҳиш, барои ки вазъ вақтон медонен. Бисёриҳо мегӯянд ки паникада гирондестен, ягон хел вазъ безеб нест. Ман нагуфтесам вазъ безеб, просто ҳозир ҳамин чиз мода лишняя, так як камтарак внимания тарафи муҳоҷиро бисёртар шудагия. Ва бародаро аз ҳаматон хоҳиш мекунам ҳозир як реклама мешавам, ро тамошо кунен ва суҳбат давом медиҳем. Дар муҳоҷират қонуну қоидаҳои ҳамун давлата донистан бениҳоят чизи зарурие ва чӣ хеле ки медонем 90% аудиторияи Репортал ин бародароимон ҳастанд ки дар Россия кор, фаъолият ва зиндагӣ мекунанд. Аз фурсати муносиб истифода бурда мехоҳам хабартон кунам ки касе приложение Тинькофф дора метавона бидроя бо мутахассиси муҳоҷиратӣ оиди чӣ хел патент гирифтан, чӣ хел регистрация кардан, чӣ хел ҷои хоб ёфтан, чӣ хел кор ёфтана суҳбат кунад. Савол та медрои дар приложение Тинькофф дар чаташ ба мутахассис метӣ ва мутахассис бо забони тоҷикӣ, узбекӣ ва русӣ ҷавобат медиҳад. Бо метавони карта Тинькофф Black заказ кунӣ ва ба Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон бе комиссия пул рӯй кунӣ. ҳозир шанс доред через ссилкаи поёни видео буда карта заказ кунӣ ва як моҳ бе пул бо мутахассис оиди кору борот савол ҷавоб кунӣ. Бародаро, ссилкаи поёни видео дай, агар ки имконият боша, кадомеда бихоҳем ки чтоб дастгирӣ кунед моро, ҳамонҷа карта заказ кунед. Агар накардагӣ бошед, кардагӣ бошед, туғри дальше мерем. ҳолате ки ҳозир дар Россия ҳаст, ин ҳолат буд, яъне солҳои пешам аз тарафи муҳоҷиро теракт мешид, аз тарафи қирғизҳо шуда буд, ба фикрам аз тарафи чеченсҳо шуда буд, хело муҳоҷир нестанд солҳои 99. ва чӣ хеле ки маълумай террористи миллат надорад, террорист фарҳанг надорад, террорист гражданство надорад, вай террорист любой кас шуда метавонад ва
من نمیخوام اویدی همو چیز گپ زنم، یعنی بگم که کی راست بود کی دروغ بود کی چیکار کرد، برای که در روسیه با هست یک قانون دیگه اپرودن تروریسم، یعنی اگر که یگان چیز صحبت کنیم یگان گپ مون ده همه چیز راست میگیره و امروز نه پگان نه یک سال نه 2 سال نه میتونه با خودمون یگان با سرمون یگان بالا بیاره. برای برادرو اویدی این چیزا صحبت هم نکنین، особенно در социальные сети در کامنتاریو التماس همین چیزا را خودتون بقپین، برای که مقصد هر یک شهروند تاجیکستان که در روسیه قرار داره این پول کار کردن و به خونهشون روی کردن و در تاجیکستان اگه کمبودیشون حل کردنه. باور کنین میدونم گنده قینده لیک طاقت کردن در کار به خاطر خودتون نباشن، به خاطر زن و فرزنداتون و پدر و مادرتون. التماس کدومی که از خودتون دیدین که کدومی که خطی همو سلام علیک کرده، کدومی که داداش ممکن در واتساپ در تلگرامش پریوت نیسته مرا تفتیش کردستن و همه چیزا را خودداری کنین. اویدی دین، اویدی مذهب، اویدی سیاست، اویدی یگان شخصیت در کامنتاریو صحبت نکنین، بین یکدیگر هم صحبت نکنین، در کار نیست. ما میگم ما مقصدمون غریبی رفتن ای پول کار کردنه و یگان کمبودیمون حل کردنه. باور کنین ما پالیتولوگ نیستیم، برای پالیتولوگ شدن باید بخونی و خی ممکن که بگه ما خوندگیم، باور کنین مایلش خوندگی هم باشی پالیتولوگ که باشی خیلی چو میکنی این کار را که برای پالیتیک را زنیمت سکن، لیک خیلی که میدونیم که زندگی مجبور میکنه یگان شده زنیمت نمیکنی. برای همون خواهش پراستا در برای هم چیزو گپ نزنین، خطی یگان کس گپ نزنین ابسولوت نه. همین کینواتون تماشا کنین، همین یوتیوب دا زور بود، یوتیوب دا بسیاریاتون هر چی میگین لیک متاسفانه گپاتون تاثیر کرده بس کردیم. اما هر روز ما ویدیو میبروردیم اویدی ریپ، اویدی باتل، اویدی چیو باور کنین همون چیز خوب بود که فکراتون زنید میکرد دیگه. در برای باتل صحبت میکردین، در برای مثال برنامه‌های ما که دخترها برآمد میکردن هر چون میگفتین، در برای برنامه 5 سوال صحبت میکنین، در برای چیزای صحبت میکردین که شما را از پالیتیکا و از چیزایی که میتونه ضررتون بیاره و دور میکرد. ببین برادرو با هیجان داده نشیم، نفرتمون نشون ندیم، باور کنین چیکار بکنیم نکنیم به ضرر خودمونه. برای مو حاضی ای دست ما هیچ نمیویه و تقدیر او آدمایی که حبس شدگن در دستی خدای بگیم دیگه هیچ کار نمیشه. دلتون بسوزه اگر که خیال کنین بگناهن خیلی در حقشون دو کنین، لیک خطون در تای گپ نمونین. از همه تون خواهش برادرو حرکت میکنیم هر هفته یگون موضوع را صحبت کنیم و این موضوع اول بود. برای همو فکر کردم که همیقه بگم بسای ممکن که گپام شما دا معقول نشه، ممکن که یگون گپای بیزه بگین. اینی حال میخوام که شما در همو گردابه که غلطی دستن و در همو گردابه که همو 4 نفر غلطی دن شما را هم نغلطین، با هیجان داده نشین. و آدمایی که شما را به هر چی دعوت میکنن یا که هموار را به هر چی دعوت کردگین و یا باور کنین پروا ندارن که در چی احوالن، پدر مادر و در چی احواله. این همی چیز برای همه ما یاد درد شد در شبکه‌های اجتماعی. یک کم ترک تنظیم رعایت کنین. خواهش سلامت سربلند باشین و اگر که همین چیز همین ویدیو رزولتات بده صحبتون ادامه میکنیم. سلام علیکم.